Nakaliang unang lung kubor urupang lalai bani kendo bat unong ilam ka khanam bat badairu MLA Kanot Chilong uba Adelbert Nongrum banyak kelan bat pelio jumut halor ki babuan kiman. Kong baret kumno pi ikne kijing rawa jeng kijing mi kisam laban rawa pan kelai ka reservation policy pi ngasngo bakani kradi kapor kabangina kam mansutu kam tam ki kun samla namar ba kajingile juki kun samla habaro ki banta ka puli puthi bar ka yo kam yo jam kadai ka mat jing dawa ka ba khamat du kum ka thong na ka banta ki kun samla te mas mudai hi kani kadai goi ka banta ka ba la sateng la slemba la san phusnam banga smo banga ngits kam ba ki parano mi khamat jungiru ki ba mi ne ki jong constituency ki tinku ya kaju ka jinge but kani ru kala long no siliang sebab pala but kumang lara apo ka yeng do bar thawan te ai pai ba bishar re ke ki jingwara ka jomai ka reservation state reservation policy kani gade bula sa teng la san phusnam but kani ru kampat long anya du manta kadang de sa ka policy bala shupen trekam kani ru tangda ka lemba ka office memorandum mo ha ko bidai barkin gilai tele kimat ngada keren shai ba po yang dor bar thawan kawai kalong kamat na ka banta ka jing pi lemba kani ka khar artrik January khar khandai spa new puar kampat long full fledged ka state mar full fledged ka state kawan na ka arpu artrik khar artrik nang dei ka autonomous state ha ka bala shimlang balawat kani ka order ha ka ba lakan thup lang ye ki weipat ki ngamut ya ha ka population census ha ti ki por telah sutu ba kani kala teri kambat kiden bat ngasngo hi baki ong baki don ki ba ya keren lem baki parok garo ki ong ba nimdei ban kata ini kamat namar ki leader ki jongki ki por balik kila i jangai ngaso tanan baki leader ki jongki ki don ki jingi jangai nri ka pasusi par kalong ba ki nongelam ki jongi pat kim don ki jingi jangai ka dei bet tanda ka banta ka next selection kadu banta ngai i kata bang mi i ka ban no ka jingkala tidak apa hai pat public reservation policy pi kawai na pedeng kini ki office memorandum kidon na hilai tali kawai kalong na kabanta ka bakala ban apply mo kala ban pentrekam wat ya kitu ki bala ban wat ya kitu ki bala ban keren ya ka kantin karu ki bade ki outside state mo the outside state ko mut ba kani ka reservation policy jo ka state mi khalia ka jongi ti rei manta pa lada ki pidang do ki outside state ke hei ta reservation policy jongi kan country kam te bala sothu ba ke perkhat jangai ke jongki ki poru ha ni ka population census mo ka bala panpau ba even to outside state mo for those who are well conversant in Garo language kamut ba na ta shu i ha jing i jonga ba ha ki por le se ki parlo Garo kila bandai na po Bangladeshi kila bandai na po Assam te bada khatu ga chu tri kam tu manta te ngam tip ka ngangit skam ki wa start ki ba champang ken perkhat bai gani ka bar pat kalong ba ki linglam ya ka job reservation shaka academic te bar kalong jing do no ba khrau kham tam ka academic mo ki prado ki prasnam ki jongi le si bla yo prapusan khandai pho bani puli ki line of engineering lani medical lani agriculture ba kumta ter kimyo nomor mendap shu kasit ten regal baki wei par ki parlok nalor baki bla ban pendap ya kita wada ki yo tang kinda percentage ru playo bani ban puli te hei kan don ta status jongka ka bakum do ta status jongka jela ka jongi pi bang akaran ni kan ya bang rai kan ni kamde ka bangalong bang pengkesan ni khasi ade penrem ya ki wei pat mereka sulung ke ibang long concern ke bang long kuslai ke bangi angnut kalau bangi dok kamani iya ke jela jungi bukan kio nomor kemangi pe matasan pus nama dia menaraki ngim i bukan mata ke jing kio ngi bukan don pemban ke jing yar arsut laisut di kade alor ta nongrem ban alor ke wei ka census population mo khat artrik January khat khandai spa new puar ka census population ti por khain tana ki parlo Garo kade lailak arpu saw hajar shispa khandai phnyo tenang ikan in terms of percentage kalong south way 0.5% mo ti lada ki phai pa da ka jing don joki khasi ti por khawong khasi mo du khriam upana ru boi war o lingam umaram di pai khasi bayar ti bagi phai ki ti por ka dei saulak san phulri ojar ruspa nyopusa kamot da percentage ka dei san phupra
Tirangi pai kan dia kahe kejungi ukasi. Mohon lei tambang nila yaisha mentala sampus nam kalabiang enough is enough. Kadi kapor kaba ki nongelam ki pranong mikmat kejungi kila dongkam ban kedit benriu. Kanang mengila ban ai cikermen naga bantaki kon samla kejungi. Tirangi pai hakum kata kaba ngalapan pau mantan. Mo lesi nakaliang jongki parlo karo ladangi pai po kumangiong hati kipor kumba South Hui 0.5% kabol percentage kadi banwan hakalai pulai 0.2 mo 0.2% tilangi pai pat shangi kwasi hati kipor lesi kala pandai South Hui 0.8% tenrei pat kawan pat hajing bahak kampat South dekadi bandai lai pulai bar South Hui bakat ko mujimpun pai tekan yang iya kecing start ngala persamaan pendap lah kejong kamram nglara apa yang darbar tawai bat abang awan rai kan dia ru ngamda ko ay banyak divide andai ngasmo bakani ngi ngapersak persutu government bakum no ngin refer ya kamu ngin pai ka syapo ka selection committee mo kabana syapo ka select committee ka bangin la pat ban review ya ka mo ban revamp ban penkala ban pentemai makat ko kejing ya jongka por pakat ko kejing kala jongka jong ngidong kaman penkala kata kanang ba ngini i baka setiat ke jongi ka kiu kamli kwasi andem dei garu dari ka setiat ke jongi kan kiu aparo kiliam kata kata ba ngani skam ba upai ba ayun bisar ke iga ba ngala persanggi mo namar kadena ka benta jong samlahi mapi ang malu percentage lagi pa to ka por ki jong kikasi kilatam sibun ya karo dalam sipun kabau karo khamdunar uya sapho bani hatungin kenal ikinang enam jami ne bopyo mana ki ya khamkwa ya ka election komnya ka future se bare haru pidan manong ayu halor kene taki ko basungsi kalau ba nga try nga haban mudur hiru lesi ki por balet lesi ki perkhatang na kabanta election ka banwan mergo mo yepi mantaru ngai bagi perkhatan ta election ke banwan ki klet apa di kapaten ke banwan ke banong ko mo ti kata ngai ka bor so thu ki pa mata kejinya penbet put berkasa la ya soy sebenarnya ke memorandum of understanding PI kumo halor kena kejinya soy pen ke klaya badasa hakma hukum minister jongka seperti India pi ka ba ti banta kalong kumta yole si ngisule daga bor taman pen dep ya taka thong ka basan pus nem layan kani ngala jukran ka por wala po ka all political party meeting ru ngala jukran but ngamda kwa ban kren ru kata namar ba kai ka daw holong ba kono government ka bawan hapo ka bor kadi ban piting idi ban pe kidon ki issue ki balong common issue ngimnom de ban pe ba ngidon kaliang sensat ngidon kaliang persya handai kram ba kandon ka collective responsibility kandon ka collective decision mo ngade ban simlang ya baro into confident mo lesi kata ka committee ka ba kilabu kila constitute ngade ban simlang kan ngin yaklet kinya ta junong hakaliang yatei nani kaliang sensar nomor ngajong hi berbor abang idon apo kayeng dorbar tawan ngidong kaman kliap kilama baro ngidong kaman plit kilama jong jela kram ni i ya ke interest jong ka jai pendri ni i ka interest jong ka state mdek interest jong politician dan ke interest jong ka party ti halor kani gomongal pan pau bangat ngam kuat pen benta barkani namar bapi ya kapateng ka belalit lesing idon ki jingduna nrai nginum la pan kendo pa deki nginap kendo pa deki kapateng mata bangitip ita jingduna ni hapan penbet tiada ke jing penbet tu ka di banyak ada kalenti nrai bangi yo ikubor ngi i po ki newspaper mo po ki kubor rensan bo per ba ka workers district council kamte ti wat kita ki stakeholder mo lesi kisang balang lani kita ki nong shong jong itu kijaka bonru kimbetem tiwat kani gigi kalong ba kabatim namar ba pi ngaling am ngai kata ka give and take le ban ong kata ka ba ban give ban ai ngam ngai le ban ong ban sim tang ngai namar bang haban ya base ka kum historical fact mo lagi base kata ka kum historical facts nomor uput tentang sisin ti penbet barkan long si jing pateng la pateng ti barkan ni hapanong sumar ba ngi hapanong adkar ba nginom la pande kerki nginom la pande nam taki ki tanak mata banyo ikaburong
mo namar du ki por ki bralit kumala samta sanpos nem tika ba sosi par kalong ba pi lada shibu ka asam kadon ki kot kislat kadi ban padi kadi ban don kata ka gods ban apo feel mo ko masyon apo spot inspection na ne po code ru kala job lupa habang idon kita ki kot kislat ba biak dekat kom historical facts ngasngo ba kami kali ahi kadi banong serious da ka bandit lemba ka hakapor ka bangyo ka independence 1947 mo kata ka state map mo ka state map ni kata ka kasi state ka bangyo ki por balik ti bat kumba kalong hani ka dor kalong ba ngin pentikana ba kanum dai buat tang si du bangin bakla mo namara dangi sim na way nge ai na way kata rungi haban pen scam perdekat ki nongelam joki sinong joki dorbar joki hima joki district council na tagi nomi khmat borong lagi di MDC di MLA kidi bandi kidi banong part of decision making mo namar ka hoka government ngitip bari nong pai ba nang ta pai ba bale bo pai ba le kam di ban le don bor kam di ban yai lan kam di ban le kerki mo don ki por ko baki ong ba holon mo ngia man sange kalau ki por ong go ahead habiya chakman tele go ahead bula biang tu ya chakman de gini bo hold on ngabu ko jing terwa po ko political party meeting ani buat apo ko state apo ko assembly ru nganong ong ba ngasi badi nganum dei nganum don banta nganum ngan haban remove dia na bangan haban terkti mo lada kim implement dakini ki artali ka true infrastructure ko badong kam ban immediately bade ban implement lakade ka hakale ka kot ka khia kade ka poli puthi hakade ka haka yoga hat mo lesi lembah ka kita border business mo ka ba ngidong kam ban set up khanang ban penlong yaki beriu jongi baginum no baginong kinum long dependable mo haki wei pa mo kinum long ba kishu upcoming ti ki wei te ko bakalong nganga pu ditagi artli balakas government of the day kalong serious tadi ban implement ki through infrastructure dak bai tailam ki MDC ki MLA ki dei ban sponsor ki dei ban donate ki dei ban bu ki scheme thalang ba in the name of development mo baki ong in the name of development the right of ownership derive kata kadi ba ka mo ko hok kawan lemba ka jimbu lemba ki development tin ringi iba ka asam ru ka ya lemba ki development mo ki impose ki development bala bala bu lemba development menta ka kam try ka bom la pan long kata ti ban ngisu tu menta ki don arjat ki development ho ki bon na po ka central ki di ban dong ka jingtip ban nom la ban claim ownership mono ban kam try mono kani ka dei ka development ka bon na central ka long ban serve ka purpose ki artri state mo nilai tenteng ada kawan maka state of Assam ki kam try no maki nilai ka basusi kalong ban kalian jing MGE bakan wan MGE bakan implement kram ni opan state claim ya ka ownership right ki jongi nilai ka basusi par kalong bangi i bonsin ka harassment mo ka jing sha leben ka jing sha nyon ben ka encroachment ka jing tampot joka Assam kalong nadu ki por ki balik barwat ki jing ya ki kaba ngin pengken mau lomba ki por haka lama po lampi kaba sound ki man sim ki doi mo te ki ki caka tende ga semua nomor tak ada mampu ia ka jing terwa khamad government baka dei ban immediately they ban implement ya ki true infrastructure kanang bagi ki brio untuk indon kata ka man sim kata ka sense of ownership ka sense of belonging mo jing solong try ya ka kando siam te ka ba arpa kalau ban set up i police outpost haki jaga ki badong kapu dong kamar set up kanang ba ki bri jungi ginong shingai ginong kata safety ginong kata jing ka sense of security mo ka jing sulong shingai ka jing long long kenrar ala ka jong kari ti kata ka di ba ko perpau Kawai barat kaman ngi iba kilat kubuar ki papuan ki hek sarkar ki officer ki penwan ya kun national na persaya pi hatu pedeman ayu keluar kene pi mereka syong ki pai ba ang lai de collection mata ka diga collection ke pasang mo ka bangla ya nadu ko por marum banyale collection MDC RC na malik berkani ka ke pasang ti ngamtip kata ka jingle ka jongki hindri ngalde ti ka jingle hi ka long bit alor ka jing sadin alor ka jing saban ben alor ka jing
ka jing yakon na ka banta ki hok ki popun ba omde tang constituency le kham tam be chala but kita ki ba sa song thai ne ki kam sarkar nam don hi ba nong ye ka jing perhat pasta chong pai ba namar ki pai ba ru don ka banta ba kin ra ya ka lawai la ba si second ba ki le banta be ka vote la ba si second ba ki le banta be ka vote ki dong kam ba maki ru kin so thu ba ki haban simlain karai na ka banta ka lawai ki nom la ban sunyat dan ni ban sukono dan ni ban kedok ti tang ki nong bi khamat ki MDC ki amali marki gede ki banta ki bana ban simlan ya karai jen renga sungu sarong bana sungu yu play kalong ba wai kan sim jik silor yang mo hak por bang nang dap live host na ngala room sa jeli politics na su thu ba bankit ka ni ka kam ka bakhia dong kam ka bor perkhat ka bakhlai ka bor man sim ka bor ban mo tin re ngan adap la sain ru phone ru san snem ngan seperta ki jaban rio masungu ka la long ka badir por tina thada wa sungu yu play nga sungu ka yeng sam ba ai man sim ma sungu ri pai ba bara ka jing chania mala position ka thong kum MDC ha ti por ba mata kum bali bara ngi scam hiru mana ye persan hi ban ai ka baba ka bo play dong ibet na ka banta yera dia ha ka kerta ba na ka banta ka chat rio ba lemba ka constituency Kadon ka jing om ba na preng ki nong ya sa ki preng ki nong thawan Litang emerle kana not slow wala bang keren laj loy nomor umron businessman umron hespa ki pekerja hagu kana berkedek kecil sisa kata pi kawai ngaku aban kan bahasa yang sungu yang di konstituensi artli ke MDC menchua bat ke mali menta ki je dengan tanda ki artli kata ka de jing yet pada jing senya umdai ko balong kiwi dan muscle power bat company power mo barang sungu sarung ru bani thu ru kalong ba nga song kiram nga song tapram ya konstituensi jodi ki artli ki MDC menchua bar ke mali menta namar kini kira saya buat rekat tak jing community ke jing kerman bangan nomlong ta mga utawan mi sakman ri makiru kini kinong aibun kinong aibor kana bangan yo ban penokam ni tak jing start ban wan ra sha jing lai loi ya konstituensi bar ke jaban ri ti kadai ke jing sha kata ka ba ngam syate sa ko mano nga kwa ya ka ban mi sa ni kerjani ban lai loi ban perta lai loi ban keren lai loi ban ya sai lai loi ban dawal lai loi ya kham tam ha bari ka jong ka chat ban rio ban kham tam ya stay di borokoi hadir ba pila ajab pun male pila le kerjaan ke sarkar MDA bar bat ki bubun bara ki bakerjaan ke sarkar ki yo hakaketan chairman ko chairman advisor balik dong marit marwai klam yo dia pi kata ta ka shong ka government mo ten renga ma di pan te nganom di pan hiru nomor pai ba kham pha nga na ka banta ban habio ik ta ki tambo pai ba la penjok nga ko memori kata kala de ka ba ka borom ka bakhra ka de ka bor mo ka bagi jukwa ki babun ki angnot ki kwa tingna yo ko memori te kata ho ita ki extra kiwi bani bani yo ada ka government di ibet na kloi ban sim dengan nomla ban compromise pan ya ban keren ya ki issue ka belum kayap ka im tanah ka banta ka daw ka syuki kaya ro ta nong rem ka ba ngahun hiru wana ngalong kum ni tamar ba nga yai bu ru ka jengkeli la dia ladang ayo tulok ayo ka skim beringan hapan kwa yaki ki balong sabar bar chalendek jo jing sotu brio ka ban hapan poi ru pu du ba hapan ya pen na ka banta ka pet ka biang bat na ka banta ka jing lai lu jo ka chat brio rada mentar ke sarkar ka terua syuki menteri yo barit do pin pedang ne pin kentan barit na kloi mo pedang kata dia ka ba ka ba ngani tu borok ya kwa bat ngar ma kwa hiru belingam kwa mo tin rei kalau menadu ko bani kong hing la di ban rung sa comment nadu po perform e comment rei mo ya hap ikimat mar ko mangala ya nek ti por banyalap collection ada ong banganum don sa comment ada ka don ka BJP mangle i ka jingla ben jong BJP hap dei mana ti jongki riungai mo ki pai riungai bat kumju na ka banta ka jinglong minority jongki ko mo ja ban riu tele rota nong rim ka bang perta ti por adu sa ki jaka khasi ni jaka bam dei khasi ru ba kinum dei paken kimilti bala kadon ke BJP bo government nanum dat tin le da kipian kimat ada dot BJP dan adi bandung si BJP ngan hapan rungi da ayo kimat jing dawa
jong kapit kapiang jong kajap rim Atau dia pun boleh pilih kerja kimat lesek kibat rak jepi kibat dangla ben pedang hak celah jungi. kawan pi ngatrai ni ken mau baro itu ipor ngadara di mo lui memorandum jong reservation policy bangarum support government halo nani ti namun dapat pau sih ba bagnam sutu bakala tinggal itu banyak keren nalor ka reservation policy itu ipor kan dia bahwa i klat no i speaker betul borong jong i madon lead madon Koparoy ibra klat no tigawan pa collection jongka asal benon collection jong speaker tiga naik terus kui ga post jongka minister mo naga cabinet but tadi halor tang nongrim ko ba haji ki por ngamtip kini paro ki dongkam nga kum no dari ka ba ngai hadir mo le government na terwar ka reservation policy mo dongkam no ra ki cingkala ban review ban revamp tiki pediang ti ngaya lu ya kata ban atem na kawi ka post ki por ba sungguh ban manakani speaker betul borong belah pediang yang di resolution ngayo ban initiate apo house mo na pau tin re kabasa pati pa ba hin bisar Kemudian kemat bagi kerja ni sukar baik bakat pedeng ya kemat resolution policy. haji por Mantangan tulis sekali kejeng terlibar ngei bak kejeng apa japara jong kekenam. Bat sipang apa presiden sapi sipang sibak pendapat atau kerja perwan pinang yang kon kekenam nek pen nak daki wai pat ki sang kumbara laki wai pat ki nongi kemat. pi kumbalong ngam kwa bangan sya khawe mo ade bangan syara ane bangan syarong kat ko kecil be chokolir ane ka ko ban yang scam be ba kanong rin ko bang la plau ba bali nga room sya politics bali nga don banta par ka khanam nadu ka por ka ba sen ngasngu sarong ngasngu klo ngasngu ro play ba adu banta nadu ka por ba ngarum ngampat ju kelah na kawai kalama sya kawai pat mo ngampat ju kelaru ika constituency ba ngampat ju kerja ru na kanong rim ba kanong kerja ru na kanong rim ya kabangan kerja kanong rim ka ba mai no ika politics tinggal di kecil pair ju boda pedeng ka khanam apre apo jalam ju ba pendap mencua para apo jalam ju amenta kalau tak ande tang ba pendap bar ka kanhon ju i ba mangiru ngitip kamba beli kijali ki ibaro ngang ade buriu bam kwa bam ju terang bor bam ju raha bor bam ju nong kono bang ju kwa lani ban raha banong no yalang pian pakai maru do kipor kani kadi tang ke jini piar jumut dia tu kipor le haus nam ka asakan ar la khliap ya ka khanam la penyap jubor ka khanam teku tu penyap jubor pa kani ke jini piar jumut la danya piar ka kham kharau sibur ke jini penyap ke jini khliap ya ka khanam mau be ini jing ini je piar jumut ka song stang iba pendap bat nakaliak jungal ko no ilam la dagi sutu lagi kuat ya kecing kuat coba pendap kecing kuat cuma ngindu ya khanam dan ngisu tu bat mangi beron ngut nomor kecing dongkam bang ini aduh benta ba pendap du klemi na khanam ngaro klemi na khanam temut karwan kecing pa mo nangis kem nomang ngai kedua ini kindat sengi adem saus nam ngai kedua ni kindat sengi ngai keren bar nangis kem ni kecing keren kanang pen wandor saindor ya kecing perkat kecongi ha bangin pen shong nong tia arteli ladai ba pendap iku abi kecing kuat congi ladang aku abi kecing kuat cuma ngindu ika khanam kamda abu pai ba khliap ngila ba khliap hi mangi tin rei lada mangi arbon pangi sutu ya kijing dongkam la perkat ki kenhon ban ba pendap ki kenhon ban janga lada mangi ngi sutu pa ni kijing dongkam ngangi skam ba khlam kanang khira song kalama jongka kanang khawe kamtam preni por jing ki phalo jongki sengsan perthai kabala shusha rong lut shakawai pat khalian kaba kadon kijing ohmo ba kadon kapur ka ayom ka samoi ki palo tidak mart kadau kebangar mas kem hadu mata mangis kem upai baru un bisar nampak juga ya nomor bangan dia penhiru barki ki tanam tak ber kapiang ila dia ban klik no ya kalau wejo kilong dia ki pateng ki manawan tibat nadu kapor kepala kliap ka khana malane hadu kapor ka pangajok MBC RC nya jok mar samut ki paro jonga lain ki ya pet no ki no ngalong marwai aga tem go baar ni jok samut lain ki pet ngaskem marwai le hadu mata kerja piar jemuk kadai tang kapor ke bang ya ai tiket hang ni pun konsultasi ke jonga ke bang nang bu ke jengkeli ya ki parok nongelam apo kasen ba kerja piar jemuk
kawan kadi hakapor ka partikular yani ka konstituensi ke jonga artli nalor banga ka partikular kiwan ki unit ki tukular kile la ka jonga benta mo nalor nga ko memali ko memdisi to por na ka partikular iro yang ai bikin independent decision mo hapo ki nongelam kum ki unit kum constituency committee na ai ka independent haki na ai ka jelai du haki Tihan raya pengarai mengipat, apabila arai maki dalam pois poka Central Executive Committee kakalano dihang tu kawan pakai JPR jemut. Ti buat halor tak nongrim nganam dia keren persutu buat pendap saibon balong peranong yalam ni mo. Kadon kadau ngan syong uji ngan yang urtingku hadir mengajob ke mali. Tidak ada kami itu kinso ba unir la job ke mali mentala ino kaknam. Tidak ada ngasyong ru ngam kuat pat bangandon kanu karai ngandon bentah nu karai ka bakla mo ngam kuat bandon bentah ngam I don't want to be a part of any wrong decision making kadi halor takan nomor ka penbor nga pang lech po dali ban register bakan ni batmai hapo jalan macam kalong nganak kabilinti bakan mi akan arteli baila mapana baila manga terjadi mi ba pendapat komplain kawan nampak kelah aku ni. Tapi mentah kesyong ke jeng sutu jengi armut lada ngaruh aku loy. Kumau impi, kumau la ya kedua pergi. Ngakloy ban wan cakamat, ngada beli cakamat. Ngataruai dah dia. Ngada be kedua i pergi, mentah lah sitio. Mentah lah si prasi. Ngada be kedua pergi, baru ngakloy ban pendam ban penrit. Nak mentah kepit kepiang. Joko lawi berkilong dia kipaten nomor ke kenam lah Om nak benta mengincu job tang collection dia mengin job kamtam ya ke generation barka khanam lakha om nak benta ban om nak benta kiwi pat kijing temu le kijing temu bebet kalong ban prat nanti nang takalawai jong kilong dia bat kiban sakha sing selamerte bafalo ko jikli jo piro ko je pat jo khanam ho ngiblam de je pat ni pat ya pat ni do mata masumu ko play bar scam ni ba pandapuru bar scam na mengin proof ni di khanam Ti Andre apa dengan ni kecil dia don kecil PR jemut, tu kecil PR jemut gitu. Mau apa khanam? Tadi bayar nujur apa por berkhliap ke khanam kharau sibun sila kecil khliap kecil punya ke khanam. Om dengan ni kecil PR jemut kadon be itu. Wah kedua sembalam nani po kecil ngelong silok si tengah hari rasam ke kecil PR jemut ke di bandon. Bar ke di bandon hiu, bantai ke di bandon. Andre masih kita berhenti lah di bantai lah di baik berperang. Andre nasi berhenti kalau bantai. Pak sekarang pengklaim ganti wala macam kalam sisong kantong balik keluar ke jengki palo jebobon pak kisah saya seperti kibawan ngibobon kibata ke jeng sawah kisur ngam sim maki jeng ngam sim la atatian neng lapat sekian buat apa yang jeng keluar apa yang jeng duduk jeng kanam kepada ban klaim yang ngibobon si por bola khai kanam mentala jandak sa hagasau tu hendak arkus nam nak kali nanti bunyi ban rakhi bande siburong ban rakhi yang kasi siburong joka kenapa kebelah kha mo mental arkus nam je ada di ndai suno punya nomor apa yang cikuru karam ni nim suno di ndai to kata konsandu pada konsandu ahmad do pada bang dia banyak sup dia banyak pembaik iki cikbaklah ado por bakhai khanam hadu buta sabanya arkus nam ni itang cidono mudon jirono Masusi nama perkara kenam alor nomrin ke belah ompa all political parties has failed to deliver their promises. Delor nomrin mas kene kenam bala khai kenam nak bantah di pansaka umde nak bantah mulai business umde nak bantah ban de kiwi par kilo. Jadi delor nomrin ke bang ngit sekian bantah kumba prasmi apa absolutely lawan di kedua pendap pergi parok di badan mereka nilai keren tinggi nilai pengemau bakal mentoi man peksan man penrem tin rei to la kade ke bantah tu ni pejang lah piu la pakala ngar la pakala piu la pakala kalian joka jengrai joka MDC tiket ngar la pakala kata jadi register kenam di tongnya pejang bagi apa pakala gina pan upai ba ai bin confident ai bin kejiksanya ini kamtam kadi ke por di kabuksiar kamtam paling kejija cukup ni nama ada ngibak lang pa rin por ngangit sekali ingin sebagai nama nam kuah hidup nak kuah apa pada mau kui wipa pendap lu inung kuah kecil kuah kecil ngarong kuah kecil kuah cuma nama ada ni kuah kecil kuah cuma ingin sekali nampak kecil tokap
tidak mal ba ni kuat jing tu kuat macam ni nasa ni nak mencudu ke kenam kan dah sak klep ikut ba ni nak klep ida mangi ti amat tahu ba kerpa bangin long ba sulit ngin pediang kami ke egi bro dah jing sulit ngin pendek nak bentapan kalawi ke parti kalau pandit no ni nak kalawi parti amlai ke jing bo jing senya ke nomor ko pengidon sin begitu gila do pada ka masuk yo ba sai sin kantor me ulai ke jing senya awak nak job kum MDC, nak job kum MLA. Timata apa yang ni kuram election berada khamat, kui dalam pemenang kandidat ngar mana hapat perkhat, ke ikut bahatam. Tapi sekarang berapa kilo mata tim, kilo siapa sesuatu bahala, di penang Asianya, kum graduasinya, but apa yang ni jik persak banyak keren biasa banyak poin juga. Jesuk kalau nak kuat, ia kepurum kalau nak kuat ia kebor. Nangin sekarang hidup bahkan poin nak lenti jok jesuk, kalau ada kampoi baru nangin sekarang berapa. Un syariah hata rai kebangan sip habakarai kebangan sip aku lar tangkui kalau mana ia petek mananglah ia kebangan ia petek ia kecil syakri kumba ngala jubat scam dengan orang juga mersiem juga kenal nganya bat scam ada bukut juga karya juga political karya ke juga dengan scam berba khantam ke khanam lakhan ke banta kipan saka ngaken tu lipi ba preng ni gijin korum karam ko bidan topo da ko jingwai naba kalenti nga kabut ngai tamba ngakwa panpat skem ya kan nongrim joka khanam bawala ngade ban sinuno karaju ngane pat skem iru ya ta nongrim joka khanam ngelajan cek election ka ai ka khubor bedet ko pidan banai sikinak song ke jelak ham tamme sekejat bener itu ngala persang ngai bor berit nganom khi phalo wara preng jing khi phalo jong seng sai perthei pa pher ten rei aku akan ai tang ni khobor ki pai nong kersan ki bai ki la jit ngar ki jing ba jing shanya ki jing khibil ti ki jong ki galong bai ba ki don ki jing shanya ba ki jing kermen hakata ki jing persang jonga bri berit tam rekat ki jing shanya au bri no bonong tha bu nyalam nanti ba ki jing kerpat ki jonga galong ba pensianya alam apa dengan kijing jah juga khanam khamtam, naba ngar man perkhat ya kebahatam ngan sim karai, berkata karai kebangan sim ru kalau manum biteri dan dia manum set kela yenu ru dengan sim nak bentak kebet kebiang bangan lapat manang betek, haga bangan lapan ai kijing syakri kebakamba ringkat berkenongrim kumongong haga politics keperlok keba sisa berkabalapan syanya atam kadai mangal ladi bat kenongrim. Dengan sekian berkipat ba nong kersan kalau penjot ngak MDC mensua kalau penjot ke mali mata kenum du jisanya nama ngampat jukuria nang nongrim ngampat jukula lama bat ngampat jukuria konstituensi ti kiki kini ngasih mo di tenju kiban perang yang akan dikekam manangla mana kijing syakri klaim daya lam bakla ale klaim sya ya lam bakla ru ya ladi dan taman berkat nam takabit kebiang jongai simat ku sibon barat Let's go.